na Agori Beograd i generalno na ovim Agorama možemo da pokrenemo sve što smatramo značajno. Problema, nedaća, zločina je bezbroj. Moramo da biramo da počnemo od nekih zločina koji, recimo, mogu da se zaustave, koji su očigledni, koje ne mogu da sakriju. Gde će pokazati, zlikovci ako ne odustaju od toga, ne odustajanjem od zločina, gde će pokazati svoju zločinačku prirodu. I što će nas onda morati da utvrdi u tome da smo dužni da se borimo protiv njih. Mi možemo da zatražimo i zatražit ćemo na Agori Beograd da se prekine okupacija imperijalna istoka Kube, koji oni zovu Guantanamo. Da se prekine okupacija ostrva u Indijskom okeanu Diego Garcia, gde Sjedinjene države i Britanci drže vojne baze za bombardovanje svega u regionu nafte i Afrike, i tražit ćemo da se prekine okupacija Kosova i Metohije. Zašto Kube? Osvojili su to je posledica njihovog imperijalnog poduhvata iz 1898. godine, po sporazumu koji je Kuba, nesrećna tada, morala da potpiše zato što je bila pred cevima topovskim ucenjena. Dakle, sporazum je i po tom osnovu ništavan, i sporazum pod navodnicima. Oni su trebali tu da imaju samo skladište za ugalj, za brodove, ali oni Guantanamo ne koriste za ugalj. Oni su od toga napravili vojnu bazu, a ne sme. Napravili su u vojnoj bazi zatvor, a ne sme. A u zatvoru organizuju mučenje, a ništa od toga ne sme. Sve je stravičan zločin. Mi, Agorom, u Beogradu, pitaćemo o tome i ljude ovde, imaćemo sliku valjano raspoloženja ovde, mi zahtevamo od naroda Sjedinjenih država da vrati, ne samo da zatvori zatvor i mučionicu, koji ne smeju nijekom slučaju da postoje, nego da vrate istok Kube Kubi, narodu Kube. Zahtevamo da se na Agori Sjedinjenih država, preko novinara koje smo pomenuli, Amy Goodman, Jeremy Scahill, Glenn Greenwald, Alan Nairn, Nebojša Malić, Erik Drajcer, mi ćemo da zahtevamo da oni ispitaju narodu Sjedinjenim državama, javno mnjenje, i da kasnije krenu ka i referendumu, da to postane i deo programa narodnog pokreta i da odluče narod Sjedinjenih država hoće li da insistira na zločinu imperializma, na privilegiji koji uživaju zbog zločina, dakle na tome da zadrže istok Kube. To mora biti odluka američkog naroda. Ne može 300 miliona ljudi da nam kaže svetu, jeli? Pa ne, nismo vlasni. Ovaj procenat je odlučio ovako, a nas 300 miliona moramo da ih slušamo. Ne. Znači, ili nam recite, ako ne odlučujete vi, da vam pošaljemo 300 miliona pelena. Ali o ovome moramo da znamo mišljenje američkog naroda. Okupirani istok Kube. Američki narod mora da odluči da li će da vrati to ili ne. Isto važi i za ostrvo Diego Garcia, postoji odličan dokumentarac Johna Pilgera, pogledaj ga o tome i vidjet ćeš o čemu je reč. Okupirano je i Kosovo i Metohija. Sa kojim izgovorom su izvršili agresiju? Pa, srpska policija, vojska vrša zločine. Pa kako izgledaju ti zločini koji su opravdanje za njihovu agresiju 1999. godine? U godini dana pre agresije, pre marta 1999. ukupno žrtava na obe strane je 2000. Da li nam je ikada iko na medijima, na RTS-u, kod Olje Bećković, gde god, da li nam je iko rekao od ovih kojima je normalizacija odnosa, ovo što UČK treba da ovlada Kosovom i Metohijom, da li su nam rekli, a koliko je to žrtava bilo u godini dana pre, oni to zovu intervencija, da ne kažem milosrdni anđeo, pre agresije NATO, na Jugoslaviju i Srbiju. Ne pada im na pamet da kažu. Pre 3 dana Čomski je napunio 86 godina.
i sa druge strane okeana. Ovo mu je jedna od najvažnijih knjiga. Sa njegovom knjigom Hegemonija ili opstanak, njegovu knjigu Hegemonija ili opstanak, Čavez je bez presedana podigao iznad sveta, podigavši u Skupštini Ujedinjenih nacija. I u toj knjizi, jednoj od najvažnijih današnjice, Chomskom nije bilo teško da kaže, da saopšti, da navede izvore, da je većina žrtava, u stvari da su bile žrtve koje su pobili UČK teroristi. Ovde, od 2000 je naveo i to najdetaljnije istraživanje, kako kaže, da je od tih 2000 UČK pobila 1500, a ostalo naša policija. Ali i sam Chomsky kaže, tih 1500 je pobijenih kako se i sama UČK, podržana od CIA, hvalila da bi prizvala podršku zapadnog javnog mnjenja i NATO, takozvanoj intervenciji. Dakle, oni izvode ubistva i vojske i policije i civila, piše Chomsky. Njemu, sa druge strane planete, nije teško u 86. godini da napiše tu stvar i ponavlja to u toj knjizi Neuspele države i na još nekim mestima, da su ovi sa terorističkim motivom pobili 1500 ljudi. Srpska vojska i policija u odgovoru na to 500. Pa kako izgleda to njihovo ubijanje? Kako piše Chomsky, kako su se i sami hvalili da bi prizvali NATO intervenciju? I to je u dokumentarcu Defiance, Prkos, prva epizoda trodelnog dokumentarca, pod navodnicima dokumentarca BBC-a, koji se zove Pad Miloševića. I u toj prvoj epizodi hvali se čovek, zlikovac, Recep Selimi, student prava, kako je i B92 napisao. Student prava, UČK prava, jel? On se hvali jednom akcijom, otišao je do đačkog doma, koji se nalazio pored jedne medicinske škole. Bio je pun Srba, kako svedoči zlikovac, hvaleći se svojom genijalnošću, on je ubacio u đački dom pun Srba bombu. A onda je otišao u susedstvo i kupio je, kako kaže, hamburgeri. I otišao je kšum indiferenti. On se hvali se svojom genijalnošću, jer se on odlično kamuflirao hamburgeri. Student prava, UČK. Pravili su i akcije zasede. Evo ga, s jednim sablasnim osmehom, bio je jedan od njihovih genijalnih boraca. Kaže on, bilo je lako provocirati Srbe. Radili su to i zasede sa snajperima i na druge načine. Kako to izgleda? Pa ovako izgledaju policajci koje oni dočekuju u zasedi. Gojko Vojnović. Srđan Perović, njega su i mučili i spaljivali. Milorad Rađenović. Oni se svojim zločinima hvale. Mi smo naše žrtve sakrili i prećutali. Ovo je Vladimir Knežević iz Ereča. On je poslednji Srbin ostao u mestu i njega je Mustafa Bajrami nakazio, mučio i spaljivao, zato što nije hteo da proda svoje imanje. Ovo je Ruša Koljoli. Ona je šiptarka, njen greh je to što je volela Srbina, a oni su je mučili, silovali, udavili kesom, nju i njenu majku. UČK. Ovde su urezali u leđa Admiru Menekševu, UČK. On je ciganin, pa su ga, eto, uzeli da unakaze. Ismet Beriša. Njegov greh je to što je ciganin. UČK su ga
mučili i ubili. Dakle, postavili smo pitanje, postavlja nam se pitanje, moramo da ga postavljamo svakoga dana. Ovo je Zočište, naš manastir. Pod nemačkom komandom UČK ga je prezvolilo u ovo. A ovo je naša crkva Bogorodice u Mušotištu. To je 1315. ako se ne varam. Zočište možda 14. veka. UČK pod nemačkom komandom pretvara to u ovo. Dakle, postavlja se pitanje čega se mi stidimo. Ovo je muslimansko groblje u srpskom delu Mitrovice koje čuvaju Srbi. Nijedna ploča nije oskrnavljena. Bogu hvala. U južnom delu Mitrovice, pod UČK zaštitom, srpski grobovi izgledaju ovako. I srpsko groblje izgleda ovako. To jest, ovako izgledalo. Sad, verovatno, ni ovaj obelisk nije uspeo. Čega se mi stidimo? Zašto se ovoga odričemo? Da li ovo što je Evropska unija proglasila normalizacijom, treba svi da se izgrlimo i izljubimo sa Tačijem, sa Haradinajom i da kažemo pripada UČK-u. Agora Beograd postavlja pitanje i to, i Agori Nemačke, i Agori Venecuele, i Agori Irana, i Agori Sjedinjenih država, da li insistiraju na tome da Kosovo i Metohija moraju da pripadnu UČK-u, narod nemački da li insistira na tome, da li narod Sjedinjenih država insistira na tome, da Kosovo mora i Metohija da pripadnu UČK-u, da Guantanamo i istok Kube ostaje njihov imperijalni plen i da Diego Garcia takođe mora da bude njihova baza za te akcije bacanja uranijuma po svetu. Ovo će biti naša jedna od tih tačaka oko kojih ćemo da pitamo narod ovde, utvrdimo javno mnjenje i postavimo to pitanje i agorama drugih naroda.